Dnevni list Blic, jedan od najuticajnijih i najčitanijih dnevnih novina u Srbiji, proslavlja svoj 20. rođendan. Od rođendanskog broja svi imaju velika očekivanja. Zadatak – obeležiti značajan jubilej na način koji će oduševiti javnost, čitaoce, ali i oglašivače. Izazov – šta je jedna stvar koja izdvaja Blic od ostalih dnevnih novina? Brzina, tačnost, pouzdane informacije, čitanost. Blic strip. Karikaturista Marko Somborac postao je kultna ličnost lokalne scene, prepoznatljiv po svojim duhovitim i hrabrim karikaturama u kojima iz ličnog ugla prati aktualne događaje. Mnogi čitaoci započinju prelistavanje Blica upravo od stranice na kojoj je Markov strip, iščekujući svako jutro koju javnu ličnost će ovaj put potkačiti na svoj prepoznatljiv način. Ideja – kako bi izgledalo kada bismo Marku Somborcu poverili da nacrta jedan ceo broj. Da, bukvalno sve. Vesti, prognozu, sport, intervjue, a oglasi? Klijentima koji su veliki oglašivači u Blicu ponuđeno je nešto nesvakidašnje. Da im Marko za ovu priliku nacrta unikatne autorske oglase. Priznajemo da je bilo i sumnje kako će na ovaj predlog reagovati velike kompanije sa strogim korporativnim standardima i vizualnim identitetom. Na našu radost, klijenti su prepoznali ideju i odvažili se u avanturu. Realizacija: 8 jedinstvenih oglasa za vodeće lokalne i međunarodne kompanije osvanulo je na stranicama Blica. 16. septembra 2016. godine čitaoce je na kioscima sačekalo posebno izdanje, nacrtano od prve do poslednje stranice. Kako bismo dodatno podržali akciju, organizovali smo Markovu izložbu u centralnoj beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici i pustili kolekciju ekskluzivnih Viber stikera koji su imali preko 450.000 preuzimanja, a gosti na velikoj rođendanskoj zabavi Blica uživali su u specijalnim mapiranim projekcijama sa motivima iz stripova. Rezultat: prihod od rođendanskog izdanja u povećanom tiražu bio je veći od 600% od prosečnih prihoda regularnih izdanja Blica. Uredništvo i klijenti bili su više nego zadovoljni, a svim čitaocima smo poklonili izdanje koje se čuva.